Biyamono Mongolo kita jana jata na biyamono wanya baya bagamjaman dito ada pernah nengah kemana nyasar kone aku buat siapa sih nene ada pakai Mongolo ada wadah bang aku asalnya ada bang dari kuat di bawah kau nene kabisa ada orang itu kan kalau kau sorot kaya ada orang yang kerja jadi ada itu orang kuat di bawah ini orang sekali baik awan itu orang baik dia batas Gatorade domekiwa teresa ama na tuta tuache kwa kabwasa na kwa to kwa kile ya ulia tamu kwa hiyo Mongolo wa to bwate wale yao kwa kaambia hiyo mzuri na hiyo ana kingo na hapo tayari bwata na hiyo Mongolo kwa hiyo na leo kuna macho ya kupata ya kana kwa tayari na hata kama sura bwe wale makonda leo Kailanende ello provincia para gaiga ello de la fatoma atongón como que el grupo para gaiga la roche tuana la que toda el que se cansa o sueñe hay que traer suena más vale como ya la fato y todo falta de fluir ya era otro día estábamos o caberende lo que yo calcula la camisa tu madre es para soñar y yo muero lo que yo hace esto es lo que está Wadah. Ada apa itu? Itu mirip omongan lo itu. Kita cuma terus kalau mengenai yang sekali hanya nol. Omongan lo itu. Di barat. Omongan lo itu mesti di barat di. Kalau tu mahu jangan awak kan, tu tu kan semua yang boleh. Nanti ni orang obat dari Munarawi. Untuk tu mahu. Ona nakwa chimeza ne kopwa omo piso ko Mongolo ibanga ringa nogende onyo rali turoli ye goli odile ka kuni ya kamera kabisa ngone kwa male watu wati L1C kamera ngeta ana yo Mongolo wa jamali turoli ye ngo ani ko ya kan ko ya magana ni ko ngala boy bo ado na ya ko teri ko sa ko to ba ta ya kudi ero boy ye kanise o ta bana nere o ta ga ko ko manene o ta bana nere arwa ai ko ti bana ro ge tanto o ta bo sa ko mo gen o yo ko suanga como estamos fata ombong nere omwa chi buena ongezere afuere nyumba omanya ngotera na kama ile kutaba se omanya ngodo chiole abande abantu bao rango le ngo ye babwan unaona se kanisa ekwane oke oke kwa ya ya kuma ya baba ya kanisa leo ya chi bukoni Entonces ya gawana yeresi es 110 na siapa mau jalan saya kira ada